Gili thing na chan lo thlir thin tu te chi bai ule tun tum chu hemi real chaklo hemi indai asap tong chu indigestion kan ti te hemi chung chang hi soila real chaklo chan te tine ba ka a en kol na te le kan ti tu le ti lo tur te le ti si om na te heng te soila ama seberin real chaklo chan ten soila ama sabera chuan hemi dietary fiber kan tiang chi tiang kan eitlem lutuk wang hian really chaklo du hle maya hei apoi mo khop maya dietary fiber chung chang hi kan ngai tha fowa video ka siam to a adu tan chonin a en let thenga tin he ba ka hianin tui in tlem pang te ani theya tin zin tam lutuk te hi an real chaklo thei boka kan zin tam chuan ele in te lo mu mal lowa mut te po lo mu mal lowa tin zan mut tlem bang te pon real chaklo theya ko thalo dam do en saru tu wang te pon real chaklo theya tin antacid kan ti mai mi pumpui chakna kan ti mai hi hetiang te kan en sat wang te abik takin calcium le aluminium tamna ni wang tamna e tam wangin real chaklo theya pumpui chakna kan ti fo tam taki chu hemi antacid kan tiang chi hi hei hianin kan pumpui a thur kha omzat kha ati tlema azut chi adala ani na taka chuanin pumpui chakna kan ti hi antacid ang chi hi hian pumpui ati chaklo ma zok ani pumpui chakna kan ti tak dik ta zok chu hemi zyme kan tiang chi aristozyme angte tiang te hi ni tin real chaklo chan pakhat poi mota pakhat chu IBS an ti irritable bowel syndrome hei real puilong kan ti hi ni ai me chung chang hi video thui deuh tok tak ka siam to hei chu soi to lo mai la alan chuadan chu hemi kopuar te hemi voina sa kan tiang te ek ngu mal lo ek phep ni ni ai te ko thalo te yana om theya tin ek te lo mum theya tin ek po arim chet dan kha arim chebik the ni ek rim chero ro po khanin tin choi tui lo na om theya taksari na aniam theya in taksa te po achak lo ngoi the ni hayan kol na chuan ni chada kan soyang khan tui sik emo tui ril in tam he poimo tin ni chana ka soi tho dietary fiber video ka siam to ka ti kha hemi ei tam mi apoi mo khop mai e ba ka hianin probiotics an ti hemi kan real vela khrik thachi hemi siam thei ani antibiotic te kan ena sa antibiotic kan e hianin nan na khrik tilum ma sela hemi kan pumpui le kan real vela khrik thachi digestion pui tu te khatiang te khati hlum vek thina antibiotic te po hianin real chaklo pumpui chaklo ta kha asiam thei ti hrebokela athange tin taksa chet tampo poimo taksa kan chet tam chuan ko chung te po lo che kan chet lem chuanin real te po chaklo ve mai thin exercise lak te chet tam phim phim kha poimo tin ani chu tin muthil that te po poimo hle kan muthil that lo chuan nge pumpui le real effect veka tin real ro hada te po hianin real te chaklo theini heng te hi a hau kan ti mai theya amai ro chu hau lawa etiang hau dewa kan ngai te hianin kan real ba ka kan taksa te a effect veka mi depression kan ti te anxiety zan mu that lo khang zong zong khanin kan real effect veka khami siam thatu chuan kan nun phung te po kan thlak dam lama tiang te kha apoi mo ani tin mui mer te po kan ena sa heng hianin real ti chaklo carbohydrates te kan ena sa abi takin refined te junk food ti maila ami thingpui dor vela kan thil ei thin chaw te chang thlum tiang mom boxi thlum boxi atiang te hianin real ti chaklo thei vek ani noodle sang chi te chu wangin ami chun thingpui anga te po hian etiang chang mai te ai chuanin ami balhla te pang bal te kol bahra te bal te in zo chang te po tha zo ke ai chuanin tra te chana ang chi te
heng te po hi ei tam a tha a tin thil kan ein ei man mo lo tur ni a man mo de wa thil kan e zung zung chuanin nge kan pumpui ha a ril ha a wa hian ril te po chak lo thina tin kan thil ei te po kan thial som that tur ani ha kan neya nge tam tak chuanin man mo de wen thil kan e kan dol pop pop thin kan ha ina tho tur kha kan pumpui le kan rilin a thoka awang kan pumpui le ril ha a alo chak lo ta thin bokani han te kha hiara poi mo khop mai damdoi hi ani vek kher lova damdoi tel kher lovin kan dun phung thak dang lamte kan le e le in thak dang lama tang te in ange kan ril kan ti chak the ni tin damdoi a chuan trifala an tia hi ayurvedic damdoi ni a online atengena cha thenga trifala ti khanin amazon emo flipkart a ayenga poni sela heng hi thakop maya eng ba ka yan so thing tuisor ginger tea te pon tiang chu in pudina te tha a in aloe vera juice te po hi pumpui ti chaknan ril chaknan te tha a in ai eng te po tha a in kan hriat lar tak mai hasmula te po e dan tur dik taka e chuanin pumpui chaknan ril chakna tha a hasmula thungchang po hi video toy te chu ka da to a in marcha te po hi thaloviwa kan ngai mai theya marcha e tlem tuk te poi thalowa marcha te po hi tamlu tuk lova e ve thin hi tha ai chu marcha hianin taksamamo tam tak pa ya ril te po ti chak ve thei bokani in kan kilo tur pakhat chu alcohol telna zu lampang chimchim hianin ril ti chak lo deuh tuk boka in theya chuan lakui thei te hi tha a lakui thei hianin hemi pum chopai troi pui thei diason pui thei bromelain apaya tha a heba ka thing fang ma te theilam pang hi chu ei tam hi ril tan hian a tha hrim hrim boka ina dam doi chuanin zaim lampang chi aristozyme kan ti te carmozyme kan ti te ente po hi ai thei bok anga tin he ba ka thin that lo wang hianin ril ta poi chak lawa pum dom lo thlen thei boka hetianga hianin dam doi pakhat awma cardus marianas an ti a silibum marianas an ti boka ente hi thin kai noi wanga pumpui chak lo emi thin dia tan ta pon tha a hi du chuan online tang ta ponin acha thei anga tin kan soi tang khanin enge ele in thak dang lam te le nun phung thak dang lam kha poimo ti kan thei ome tin ayen kol la kan soi te po kha arem chandan angin aman thei ome khang kha ril chak lo am chan te le ayen kol na chung chang kan soi thei tlem tu ni te se